Tebuna wikekirania mangana rengete birengo bichisemi kukiniwa ase bunge ya chinga kicho ni garoka ne komocham bali bagendretse gwikirania mangana yo westima ane cross transformer egento wikera chinguru cyumurro konyara kwerinanse ase bunge yaye niga yakwana ya maiga yo gotare chiskuru bunenchire mu yokonyara komena na bayibole nakobeka chinchira kiranya na kokine birengo bichisemi ase bunge yaye unatokomanyigwa no mulikito dipona asanya. Mtoto ambaye anataka kusaidiwa aende polytechnic akuje apeleke polytechnic. Wawati hiyo uhalifu. Na hao wazazi wamekuja au wamefanya vizuri. Shika hao watoto waende shule kwa polytechnic, sisi tulipie hao. Tajua hiyo. Umuroberio bwokurwania obotaka kurwa sebinyoro asogosira chisemi insinyo mubungo kitutu cha South Mheshimiwa Anthony Kibagendi. Haba menyi borgongoruhe nigo bagendrete kogokera obokoreri bwayobuya. Kie basari na sabire basari bakaya gakitindoji kakikubaya yasawo sen na bano bwate sibako tatana baro basiseni. This is the second round kwa ngai gukwana imeyo skoro yabaiseke ya St Clair Kyoge yotoka imeyo ward ya Nyakoe niga batukige kurire getindi asa abantu bali bakoibo muriro westima goiko gusalirwa gwe transformer ebungejwe abantu bali bakokora igento gikuru illegal connections bago tabebe kiristima abuna bakwenda basali transformer ya overloaded ya sambe ibintu gete igo bakyo mugambi na bali bande bekenyoro community ne coordinator kindly be on the lookout manyaba ngaba bakokora illegal connections. Chinga kecho boigo bakubwatirana no mugambi bwe location ya Gisoni Ambrose nigo bakwanira ogotingiwa kubolendi orogongorwe na koboli abayiboli kubwatuke bikurire bitindi ase ogokurira abana babo anene bali bagenderete gukora ebikora byobosalia utarendeti umwana nkubwatware asunyuntwe okigotindeka umwana araitwe buno muibi abantu mbacha matangayo igobono kwanira abana ebinyoro abana kuru bogekari bali bakweruka 24 brothers tunatafuta nyinyi na nasikia mnashikwa wazazi wako na pesa wanauza shamba paka bako na watu bonga bana na hata babako atubabe kwime naende amwiburi onyubolemo wakana basigari oendorwe pe ngayo mwe mtekwanda mwala pele no mubi weka dotiri naye esukuru kino mheshimiwa akatiweze umwana ke gotoke esukuru ane korega oko mwana otari nobe no mwana ne no 24 brothers naye boko kwa pale kwa andi na otro kwa na wana abana bodaboda boigo nigo bono baburiwe koba maiso asobo nchule bwabo na boigo gutwara maskani tinga kibagandira tobo nchule bwabo ase chipara igo tutagete number 1 chipara chirosibwe elinde munyare ko kolega asibia bwatebaga abasubati mbata matali boigo lakini number 2 na inu mutware amaskani ekenyoro mwaburi abantu bia mwakwana bia mukunya kubatogonyera again to Kenya that I want to promise you we will pick a few of you from every stage in the next financial year, not this financial year, to baire bachikosoma driving bamanye na kia bantu bakurungie pikipiki bakweli bapara kwanyora bakorire chi accident yiko ripoteria egetaseni kia unambe ya Ndizi TV kurubu katakati bwebunge ya kitutu cha South yutuke meje county ya Kisii elitaliane ndipon asanya